Struktura računara. Struktura računara. Računar se sastoji od sledećih jedinica: ulazne i izlazne jedinice, aritmetičke ili logičke jedinice, radne memorije, upravljačke ili kontrolne jedinice. Površni izgled računara: kućište, monitor, zvučnik, tastatura i miš. Računar se sastoji iz 3 dela: kućišta, standardnih ulaza i standardnih izlaza. Delovi u kućištu su matična ploča, mikroprocesor, radna memorija, spoljašnja memorijska jedinica, a to su CD ili DVD-ROM, flash memory, grafička kartica, zvučna kartica, modem i napajanje. Ploča. Osnovni element računara koji je smešten u kućištu centralne jedinice. Delovi matične ploče: BIOS, soket ili ležište za procesore, slotovi za RAM memoriju, severni i južni most, IDE ili SATA konektori, AGP ili PSI slotovi, naponski konektor, SMOS baterija, ulazni ili izlazni priključci, USB, LAN, mikrofon, zvučnici, miš, tastatura, štampač, serijski i paralelni konektori. Magistrala je komunikacioni put koji stvaraju električna kola kojeg se razmenjuju informacije između komponenta. Soket za procesor određuje koji procesor se može ugraditi u matičnu ploču. Slot za radnu memoriju. Slotovi. To su dugoljasti konektori koji omogućavaju da se na magistralu priključe kartice. AGP slot. Isključivo je namenjen za grafičku karticu. PCI slot. Služi za povezivanje i proširenje konektora za zvučnike, TV i mrežne kartice. BIOS. Čip koji čuva samostalnost PCI služi kao posrednik između operativnog sistema i hardvera. Baterija namenjena je za napajanje SMOS i BIOS čipova. SATA i IDE konektori i kablovi. Služi za komunikaciju između matične ploče i spojenih memorijskih jedinica. Naponski konektor. Služi za napajanje matične ploče električnom energijom. Priključci za periferiju. To su ulazni i izlazni priključci. Procesor ili CPU. To je najvažniji čip koji izvršava programe i upravlja ostalim delima matične ploče. Radna memorija služi za čuvanje podataka i programa. Spoljašnja memorija to je mesto za čuvanje programa i podataka. Čine hard disk, USB i DVD player. Grafička kartica to je sklop koji kontroliše signale koji se šalju na monitor. Zvučna kartica omogućuje priključenje spoljašnjih zvučnika i mikrofona i povećava zvučne mogućnosti računara. Modem je kartica na koju može da se priključi telefonski kabel u cilju upotrebe računara, kao telefaks mašine ili telefonske komunikacije za udaljenim računarima ili internetom. Napajanje služi za pretvaranje struje od 220 V u potreban oblik za elektronske sklopove računara.
Periferijski uređaji, miš, tastatura, skener, štampač, multifunkcionalni uređaj, zvučnici, monitor, web kamera, mikrofon, joystick ili palica za igrice.